Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Bodi iketo mekwa ikando nyaka mar Joshua. Kaka iket kando. Iluonga ni retired Coast Sergeant Major Samuel Alolo Tula, awuok Nyakach, kendo adwoko erokamano ne jo Salvation Army kuom tim magiseko bedo ka gitimonwa kaka jo Kisumu County. Jo Kisumu County wasebedo ka jo Salvation Army limo waseche te, an ema coordinate kendo kachiwo report to gibiro mapiyo kaka nyalore. Omiyo adwoko erokamano ne Territorial Headquarters, adwoko erokamano ne Territorial Commander kod cabinet mare, adwoko erokamano ne jogo mochung' ne projects ma wan godo ka sani, giseko bedo ka gibedo kodwa machiegni, kendo akwayogi mondo gimed bedo kodwa machiegni. Mogik akwayo sirkal kaachiel gi jogo duto manyalo kelo kony, gibed gi chenro makare kaka The Salvation Army oseko bedo go. The Salvation Army oseko bedo gi chenro, gibiro gitimo assessment, ka giseko timo assessment kendo gibiro kendo gikelo chiemo. Odiochieng' ma kawuono wachiwo chiemo mowinjore, ji oyudo chiemo, ji oa kamor kendo ji mor kod The Salvation Army. En mana kwayo magikwayo waseche te ni mondo kanisa mar The Salvation Army wakel area mar Kanoka. Hawa ni 21, 29. Kuja hapa mwisho. Dorcas Asipo, Dorothy Achieng, Benta Biambo, Kuja. Okay, I'm Captain Benjamin Omuga, the Mission Support and Emergency Service Officer from Kenya West Territory. First of all, I want to say thank you for the leadership of the Kenya West Territory for allowing us and giving us this opportunity so that we can come and respond to the floods victims in Homa Bay and Ahero area. First of all, I want to thank the International Headquarters for supporting us, for giving us the support so that we can respond to the whole crowd that you've just seen. First of all, we started at a place called Magina, where we had around 200
victims. The second place was in Magina. That was the second place. We had another place called Nyando, whereby we had also around 150 victims. Lastly, we are here at Ahero, where you can see the whole crowd, almost 300 households that we've just responded to them today. And we thank God because of that. Thank you. Kamano maduo nyaka pipong boga mosayo dokata chia boga mosayo nyasa ogwedhi migawo en mane Salvation Army migawo en mane Salvation Army migawo en mane The Salvation Army achiel dichiel kendo The Salvation Army uwacho nango The Salvation Army chamu konyo kendo ero kamano nyasa ogwedhi ya uchakumiwa kendo Untende unemuparowa. Nyinga giluongo ni Gorita Kotha Bongo. High school ayweyo. Pi nyocha otiyowa mancho mukunwa udi, odhi gi rombe, odhi gi diek, onego nyaka gwen, udi be gi muko. Nyako chende mancho apidho bende odhi te. Ma konyruok manyo wan gi tagruok mang'eny kabisa. Masani nyo wadak mane school. Mako manyo nthindo nyo oyepo koro nyo wadoke mier manyocha wantie. Koro kar wamuko wadoke wamradho udi kuonde manyo mukore. Koro sani wan mana tiere mier. To moloyo ago erokamano maduong' ne joma timonwa tim maberni. Ma gimiyo onget, gimiyowa mo, gimiyowa chiemo kendo sani kon thirwa dhi chiemo. Wan gi mor. To ma kwayu kendo mogi machielo. Ni wandu kelnwa mana ten gine maduong' cha. Gine maduong' umbrella maduong' cha. Mimiyo ng'ato ka ng'ato ka koro biro to idhi baso tibedo gi nyithindi kanyo ero ibedo godo kamoro motuo. Owakwani kunyalo miwa mago be unyalo mana medowa. Meduru konyowa kendo wagonu erokamano maduong' kabisa. Na kwa niaba ya kanisa la Jeshi la Wokovu, kwanza kabisa tunataka tuseme poleni sana kwa yote ambao mliweza kupitia ndani. Na tumekuja katika wengi ambao wamepitia mambo kama haya. Majangu imekuwa mingi, wengi wamekufa, lakini wewe Mungu bado amekuhifadhi. Na kama kanisa tunawaombea, mnapenda kutumia chakula hiki kikaendelee kuwa cha baraka. Si ni sawa? Tumewapatia mafuta, ukiangalia ni lita 2. Tumewapatia mchele kilo 5. Tumewapatia maharagwe gorogoro 2. Tumewapatia blanketi. Na najua wasichana wetu tena tumewapatia, mambo itawasaidia. Si ni sawa? Kwa hivyo mahali umesimama, wewe chukua bidhaa zako na Mungu akubariki sana. Ngoja. kuna Dorcas Vitambulisho yako? Sawa. na huyu Dorcas Sawa. Dorcas mkonfamia hapo tafadhali. Mimi. Wewe chukua. Enda huko. Enda huko. Akwa yoni upinde. Akwa yoni ndio akanyanya. Wadi ulungu ubira bale ukanyanya. Kama ndio Ita next. Hivi ni wawili. Wewe ni wawili pia Mary ati. Wacha haraka. Mary atieno ni wengi. Ngoja Mary atieno. ID namba yako. Ile video bana. Toka. Wacha kuchora.
magia. Hapa nyuma kitu inatonga. Emily Adhiambo. Emily Adhiambo. Hey, excuse me. Pamela masomo ni. Mira wako ngere. Rosa tieno lale. Michelle Atieno. Michelle Atieno. Acha tusaidia watu kidogo. Mume wa wadogo. Naitwa Meja Hudson Muhalia, afisa wa maendeleo katika Jeshi la Wokovu Himaya ya Kenya Magharibi. Tunashukuru kwa viongozi ambao walipanga mambo haya. Tunashukuru pia makao yetu makuu kule Uingereza na wenyeji wa hapa ambao wameweza kutuunga mkono sana, haswa sana serikali ambayo waliweza kutuletea wale machifu na manaibu wa chifu na pia wale wa nyumba 10 ambao walitusaidia katika kufanya mipango katika kampu zote ambazo zimekuwepo. Wito wetu ni kwamba mashirika mengine pia yaweze kujitokeza na kuweza kusaidia wakati tunapata majanga kama haya. Mwisho tunashukuru kwa sababu hali ya anga imeanza kuwa shwari na tunatumai kwamba watu wetu wataweza kurejelea manyumbani ili warudi mashambani na shughuli zao ziendelee vizuri sana. Asanteni. Ya katika hali zetu za kuangalia, mara nyingi tumeenda kule Ombaka na hapa hatuja kuja, na ikawa kule Ombaka kuna mashirika mengine pia ambayo yalikuwa yameweza kufika kule na hapa wakawa hawana mtu ambaye amewasaidia. Kwa hivyo ikawa tusiweze kufanya jambo mara mbili, lakini tuone ya kwamba tumewafikia hawa ambao wako mahali hapa. Filgona Akachi, Rispa Atieno, Alice Guest, Pamela Wambogo, Elizabeth Mireri, Eunice Akinyi, Angeline Aoko, Dorothy Achieng, sasa wapatie ile polisi. Okay, kila mtu anaweza chukua yake. Kamano maduo. Nyaka pipong. Onge moseyo kata chiel. Onge moseyo. Nyasaye ogwedhi. Migawo en mane? Salvation Army. Migawo en mane? Salvation Army. Migawo en mane? The Salvation Army.
Songa kidogo wewe. Kuja kwa hiyo ya mbele ili asisumbue. Kuja hapa, enda pale mbele mama. Nataka limbe. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende, o yero toto jaber. Hai yukwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyacho. Kiwinjo kwayo nani, ikoni yawa mathoth. Josi, owino wuod gosimbo, kamsiani. Pi, taneno digi mage, modhiero wang'o. Waya chut, owino poko mago solo jito woro. Kageto na wacho to tama wacho wachno, owino kamsiani. Ajosio, 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 owino woro kili. Josi.